mukanya nabikubwira ko basahuye kweri imodoka barayitwika n'imodoka ya Monisco ibintu barabitwara cyane ndetse n'ibibuye byinshi nabonaga yemeze nk'amakoro birunda mu mihanda ari nako akaduruvayo kavuka hirya no hino. Abanyekongo bari bariye karungu ku munsi w'ejo rero bateye ibiro bya Monisco barabisahura ndetse baranabyangiza ku buryo bukomeye cyane mu gihe bakomeje imyigaragambyo basaba ko ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye buva mu gihugu cyabo. Imyigaragambyo y'abasaba Monisco kuzinga utwanguke kabisa igataha yatangiye kuvuga muri Kongo mu cyumweru gishize. Abigaragambye bashinja ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye kuba bwarananiwe kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe imyaka 22 maze kwihirika ari cyo cyabazanye ariko ngo byarabayobeye. Amakuru yaturuka Goma ku munsi w'ejo avuga ko amasoko na za boutique muri uriya mujyi bari babifunze birinda ko abigaragambye baza kubisahura. Amashora amafoto yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yerekana imihanda imwe y'Igoma yafunzwe n'abigaragambye bakoresheje amakoro aderekana abantu barimo gusahura ibikoresho bimwe na bimwe mu biro bya Monisco hariya Igoma mu gace ka Katindo mbere yo kugenda batwika n'ibindi byinshi. Urubyiruko cyane rw'ishyaka UDPS ruri ku butegetsi nirwo rukekwaho gutegura iyi myigaragambyo. Abigaragambya kandi ku munsi w'ejo babikoreye no ku biro bya Monisco birahitwa Nyamirima muri teritwari ya Rucuru nkuko bamwe babigaragaje ku mbuga nkoranyambaga. Hagati aho Minisitiri w'itangazamakuru muri Kongo Kinshasa akana umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Muyaya yavuze ko leta irimo gukurikiranira bya hafi ibiri kubera Igoma. Patrick Muyaya bavuze ko leta ya Kongo izahana bikomeye cyane umuntu wese wabigizemo uruhare. Agira ati leta iramagana ikomeje ibitero byose ku bakozi n'inyubako za Loni. Amakuru avuga ko byabaye ngombwa ko abashinzwe umutekano barasa amasasu kugira ngo abatatanya bigaragambya ndetse n'abantu bari barimo gusahura. Ni inkuru tugenda tugaruka mu biganiro byacu kuko biragaragara ko ari inkuru ishobora no gukomeza uyu munsi. Gusa leta ya Kongo binyujije nyine mu muvugizi wayo Patrick Muyaya akaba na minisitiri w'itumanaho akavuze ko umuntu wese waba yabigizemo uruhare ashobora kuza kubihanirwa ku buryo bukomeye cyane. Uko bigenda bidukunda tuzazogaruka ku nkuru zigenda zivugwa nanone hariya muri Kongo. Tubanze twerekeze muri Kenya nkubwira ko igipolisi cyasatse ibiro bifite aho bihuriye na kandida William Ruto umukandida president. Polisi yari Nairobi mu gihugu cya Kenya yasatse ibiro bifite aho bihuriye na vice president w'iki gihugu William Ruto, amwe mu bakandida bakomeye mu bazaba bahatanira umwanya wa president mu matora ateganijwe kuri tariki ya 9 Kanama 2022. Kanama n'ukwezi kwa munani nejo bundi. Igipolisi cyavuze ko muri uko gusaka abapolisi bafashe mudasobwa ebyiri ndetse na mugabuzi zazo ebyiri arizo bita ba serveur. Umutegetsi wo mu bunyamabanga bushinzwe ibikorwa byo kwamamaza uyu vice president wa Kenya akababwiye BBC ko badashaka gushorwa mu byo yise ibintu byo ku ruhande gusa n'ibintu byo kurangaza abantu. Ibiro byasatswe mu gihe hari ubushyamirane hagati y'inzego z'umutekano za Kenya n'akanama k'amatora kigenga k'iki gihugu ariko Independent Electoral and Boundaries Commission. Muzoga kanama mu cyumweru gishize akabaranenze icyemezo cyo gufunga abakozi batanu b'abanyabiraka baka kanama bahawe ikiraka cyo gukora ku buryo bwo gutora hifashishijwe ikoranabuhanga. Polisi yakanye ibirego by'aka kanama ivuga ko nta gihamya yari ihari igaragaza ko akanama k'amatora kari karahaye akazi abo banyamahanga batatu cyangwa ko ari abakozi b'ikigo cy'ikoranabuhanga cyahawe ikiraka n'ako kanama k'amatora. Ko no kwiyamamaza guhari ariko gusa no kurimo ibibazo bikomeye cyane. Tuvuye kuri nkuru yo gusaka rero ibyo biro twerekeze ku nkuru ijyanye n'impanuka n'ubundi hariya muri Kenya. Imodoka ndabona ishaka kuba ari bisi nini cyane kabisa itwaye abagenzi yataye umuhanda ihitana abantu barenga 30.
n'abantu basaga 34 bahise bapfa bahitanywe n'impanuka muri Kenya nyuma yaho bisi yahanukaga ku kiraro ikagwa mu mugezi uri milimetero 40 zose. Amakuru avuga ko feri y'imodoka yacitse bigatuma igwa mu manga ndende ireshya na metero 40 hari ku cyumweru nimugoroba muri Kenya rwagati. Ibinyamakuru nka Daily Nation ndetse na Daily News bivuga ko iyi bisi ya kompanyi yitwa Modern Coast yavaga Imeru yerekeza mu mujyi wa Mombasa ku cyambu ubwo yarengaga ikiraro cya Niti. Umuyobozi mukuru wa polisi witwa Rono Biney akaba yavuze ko imodoka igomba kuba yaragize ikibazo cya feri kuko yari ku muvuduko mwinshi cyane igihe impanuka yabaga. Komiseri wa polisi y'intara ya Tharaka Nithi witwa Norbert Kamura waraho impanuka yabereye nyine yatangarije abanyamakuru ko mu bantu 34 bapfuye 14 abagore 18 ngo nabagabo n'abana babiri b'abakobwa. Yongeraho ko batabaye abandi bantu b'inkomere 11 abakaba barese bajyana mu bitaro bitandukanye kugira ngo bitabweho n'abaganga. Aho ngaho ni mu gihugu cya Kenya. Musenyeri ibisambo byamwibye ari kuri aritari. Musenyeri ibwe n'abajura bamutunze imbunda ari imbere y'iteraniro rero. Ni ku cyumweru ejo bundi kabisa umwepiskopi wa Brooklyn witwa Lama Whitehead yibwe n'abajura bamuteye ari kwigisha ijambo ry'Imana. Abari bitabiriye misa bamutunga imbunda barangije bamutegeka kubaha imikufi y'agaciro ari yambaye. Babatuye musenyeri wowe iyo mikufi urayizana hano. Aya materaniro atambukaga imbona nkubone kuri televiziyo ubwo mu buryo nyine butunguranye. Musenyeri yazamuye amaboko hanyuma aryama hasi. Ahubwo nibivuze ko nyine abajura bamaze kumwinjira ibintu byari live. Abantu babona musenyeri yaryamye hasi ariko yabanje kuzamura amaboko bavuga ati zamura. Yavuze ko yaramaze iminota 5 cyangwa 10 ari kubwiriza ku cyumweru mu gitondo kuri Ramsey Avenue Kanasi Brooklyn. Abona umuryango uri inyuma w'icyumba ufunguye maze abagabo bane binjira n'imbunda. Musenyeri Whitehead ni musenyeri wa Leaders of Tomorrow International Ministries yagize ati rwose navuze ni sawa. Ntacyo nakora ko nzi ko mwaje ari nge mushaka. Sinshaka ko mubabaza abayoboke banjye. Mfite umugore n'abana kandi sinshaka ko mutubabaza. Ni musenyeri muri aya matorero rero ngo y'umwuka. Musenyeri akomeza kubwira umunyamakuru ati ngiye kubona mbona umugore wanjye mujura yamusatiriye afata imikufi yose afatira imbunda ku mwana wanjye w'amezi 8 avuga ati nutampereze iyo mikufi ndahita mwica. Nkuramo impeta ya musenyeri, impeta yanjye y'ubukwe, nkuramo ndetse n'urunigi rwa musenyeri. Hanyuma nari mfite indi mikufi munsi y'ikanzu yanjye batangira kumfata mu ijosi ngo barebe niba hari ibindi bisigaye. Ibyo rero bivuze ko bari babizi, barebye kandi bari bazi neza ko mfite indi mitako kabisa. Ati banafata imbunda ku badiyakoni banjye bari ku muryango. Akomeza agira ati itorero ryanjye ryarahamutse, abagore n'abana bararira, abantu bararira kweri. Musenyeri Whitehead yavuze ko abapolisi bamenye plaque y'imodoka abagizi ba nabi bari baziyemo ndetse ko abantu bavuze ko bahise bahindura imyenda bageze hanze. Ngibyo byo musenyeri yahuye nabyo. Ariko urari tari kabisa ari kuvuga ijambo ry'Imana kahitabona ko kanyu bisambo bihingutse. Gato buri twebwe dufite ijambo ahangaha rero musenyeri ceceka. Unaryame hasi. Uburusiya bwashyize imbaraga mu kwegereza Afurika rero. Sergei Lavrov ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya ngo ku munsi w'ejo yari muri Congo. Ariko ubwo ni Congo Brazzaville ntabwo ari Congo Kinshasa. Arizo muravuze ko Kinshasa hari ibyo abantu bahita batekereza. Hano baratuka ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov ku munsi w'ejo yari mu gihugu cya Congo Brazzaville aturutse Cairo mu Misiri, nyuma akaba agomba no kwerekeza i Kampala ndetse na Addis Abeba. Ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya rero mu ijoro ryo ku cyumweru indege imutwaye yururutse ku kibuga cy'indege cya Oyo mu majyaruguru ya Congo Brazzaville mu birometero 100 uvuye Brazzaville mu murwa mukuru.
oyo no mujyi ufatwa nk'ahantu Perezida Denis Sassou Nguesso afite imbaraga no gushyigikirwa bikomeye cyane n'ahakunze kubatuye. Kuwa mbere rero byari biteganijwe ku munsi w'ejo kwagirana ibiganiro na Perezida Sassou Nguesso, kandi ko kubara bigiranye byamaze hafi isaha n'igice. Hanyuma rero ku mugoroba bagomba gukomereza Kampala no yaraye ingendo zigamije gushaka gushyigikirwa ku ruhande mpuzamahanga muri iki gihe Uburusiya buri mu ntambara na Ukraine. Gusa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo Brazzaville yavuze ati nubwo twasinyanye amasezerano n'ubufatanye mu bintu bitandukanye ndetse no kubaka igisirikare cyacu, ntabwo birakuraho ko twebwe igihugu cya Congo Brazzaville turakomeza gahunda yacu ko tutagira aho tubogamiye. Avuga ati ntabwo ibirura byakubitana ngo natwe tujyemo. Ku cyumweru ari Cairo yabonanye na Perezida Abdel Fattah el-Sisi. Lavrov hakanye ibirego bya Moscow bivuga ko ngo ibirego bivuga ko Moscow ngo yateje akagisi ku bijyanye n'ibura ry'ibiribwa. Ibirego baregwa n'isi ifatanije na Amerika ndetse na gihugu cya Ukraine. Abati ibyo no kutubeshyira kabisa. Yabwiye ambasaderi ba Arab League ubwo ni ihuriro ry'Abarabu ko ibihugu by'uburengerazuba bibeshya ku bihano byafatiye Uburusiya n'ingaruka bitera ku biribwa ku isi. Igice kinini cy'ibihugu by'Abarabu na Afurika bikaba bizahajwe n'ibura ry'ibinyampeke kubera intambara y'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine. Katwitega ibirava mu biganiro noneho by'i Kampala hariya. Hagati tuva ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya buravuga ko ari abasirikare ba Ukraine bakoze ibyaha byibasira inyoko muntu bagomba gushyikirizwa inkiko. Amakuru akanama k'iperereza ku Burusiya Alexander Bastrikin yavuze ko bwareze abasirikare 92 mu ngabo za Ukraine ibyaha byibasira inyoko muntu. Uyu Bastrikin yabwiye ikinyamakuru Russia Today cya leta y'Uburusiya ko amaperereza ku byaha arenga 1300 yatangiye. Yanatanze igitekerezo cy'uko hashinga urukiko mpuzamahanga rushyigikiwe n'ibihugu nka Bolivia, Iran ndetse na Syria. Yavuze ko abantu 96 barimo abakuru ba gisirikare 51 barimo gushakishwa. Yabwiye icyo kinyamakuru ko abanya-Ukraine bagize uruhare mu byaha byibasiye amahoro n'umutekano w'inyokomuntu. Ukraine nayo irimo gukora amaperereza yayo muri uku kwezi. Yavuze ko irimo gusuzuma ibyaha birenga 21,000 byo mu ntambara n'ibyaha by'ubushotoranyi bivuga ko byakozwe n'abasirikare b'Uburusiya kuva bwagaba igitero kuri Ukraine ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ndetse n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwavuze ko Ukraine ari ahantu hakoreye icyaha, rwohereje muri Ukraine itsinda ry'abakora iperereza ndetse n'inzobere mu bimenyetso by'ibyaha. Gusa ngo biragoye ko bagira uwo bakurikirana, cyane cyane ko yaba Uburusiya yaba Ukraine nta numwe wigeze asinya ku masezerano ashyiraho urukiko. Reka tugaruke muri Kongo Kinshasa. Inkuru usoma ku cyamakuru Umuryango ndetse no ku cyamakuru Umuseke nayibonye ndetse no ku bindi bitangazamakuru nka Rwanda Tribune. Bagira bati M23 yashinzwe kwica abaturage yitiranije nabo bahanganye. Bona abasivile babarirwa muri 29 nibo bivuga ko bishwe n'umutwe wa M23 hagati mu kwezi gushize kwa Kamena. Abo abasivile babarirwa muri 29 nibo bivuga ko bishwe. Rero ibi byatangajwe n'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch muri raporo yasohotse mu gitondo cyo ku munsi w'ejo. Muri raporo umuryango uvuga ko tariki ya 21 Kamena 2022 nibura abantu 17 barimo ingimbe ebyiri aribo bishwe bashinjwa guha amakuru abasirikare ba FARDC. Avuga ko abanyina makuru avuga abirindiro bya M23 biri ubwicanyi bwakora abasivile nyuma y'ibitero bikomeye byahuje ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 mu mudugudu wa Ruvumo. M23 rero ikabihakana ibi birego, ivuga ko ibyo ngibyo itigeze bikora kabisa. Ivuga ko ibi ngibi ari ukuyiharabika no kwibeshyera bikomeye cyane. Ikaba rero ivuga ko uyu muryango ukwiye kujya ukora kinyamwuga, niko M23 yavuze. Tugarutse gato ku matora yo mu gihugu cya Kenya ndetse no kwiyamamaza bihari. Witwa Raila Odinga yashinje uriya mu ruto kwiba amafaranga ya leta no guha abaturage ruswa.
Raila Odinga yashinje William Ruto bahanganiye umwanya wo kuyobora Kenya kwiba amafaranga ya leta no kuyakoresha aha abaturage ruswa mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ibi Odinga yabigarutseho ku cyumweru ejo bundi ubwo ari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu gace ka Tharaka Nithi. Uyu mugabo yabwiye abaturage bari baje kumva imigabo n'imigambi ye ko nibaramuka bamutoye azashyira imbere ibikorwa byo kubaka igihugu kirangwa mu bumwe, kurwanya ruswa ndetse n'ikene wabi byose ngo azaharanira kubirandura. Muyandi makuru rero, umuyobozi ntakwiye gutekana mu gihe atarakemura ibibazo by'abaturage. N'amagambo ya Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney. Abayobozi b'uturere tw'intara y'Iburasirazuba barasabwa kwiyubaka mu muco wo gushyashyanyira abaturage kuko abidakwiye kuba umuyobozi yakumva atekanye mu gihe ibibazo by'abaturage yananiwe gukemura cyangwa se atarabikemura kandi ari cyo ashinzwe. N'amagambo nyine ya Minisitiri Gatabazi babisabwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney hari ku cyumweru ejo bundi ubwo yasozaga umwiherero w'iminsi ibiri w'abayobozi b'uturere, ab'inama njyanama ndetse n'abakozi b'iyo ntara watangijwe kuwa gatandatu tariki 23 Nyakanga 2022. Ni umwiherero wari ugamije kwisuzuma no kurebera hamwe kugera ku ngamba za kwihutisha gahunda za leta hatangwa serivisi nziza ku baturage. Rero akaba yabahaye izo mpanuro. Mukanya turakira ubutumwa rero, turaza kwakira ubutumwa hanyuma tuzekomeza nyuma yabwo twumva nari makuru agiye asohoka. Gusa i Muhanga abakozi 44 bahinduriwe ifasi abari mu mujyi bajyanwa mu cyaro, turabigarukaho mu kanya gato katarambiranye. Ikuze ni buntu pati rw'iminota utamara ku mirongo yose ndetse na internet yihuta mu buryo ntagereranywa. Gura ubuntu paki yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa, ubona iminota 90 bakoresha ku mirongo yose mu masaha 28. Akarusho nuko ubuntu paki za internet rw'iminota 100 buri munsi wahamagaza imirongo yose. Kanda akanyenyeri 255 urwego uhitemo icyumweru ya gigabyte 1 ku mafaranga 1500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 1010 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Radio 1 Press Review. Radio 1 Press Review. Gukora nuko bimeze nyine nari nkubwiye ko i Muhanga kabisa hari inkuru yavuzwe yuko hari abakozi 44 bahinduriwe ifasi abari mu mujyi bakajyanwa mu cyaro kabisa. Abayobozi b'akarere ka Muhanga bwahinduriye ifasi abakozi 44 bo ku rwego rw'imirenge n'abo tugari kugira ngo barusheho gutanga umusaruro utandukanye n'uwo batangaga mu myaka bari bamaze mu kazi. Abakozi bimuriwe barimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari n'ababungirije bagera kuri 30. Mu bandi bimuwe abimuriwe ahandi nyine harimo abakozi 6 bashinzwe uburezi mu mirenge, hakaba kandi abakozi bari bashinzwe ubworozi ku rwego rw'imirenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Muhanga Abizumuremye Al Bashir avuga ko kwimura aba bakozi biri mu nyungu rusange z'akazi kuko hari bamwe bari bamaze imyaka 6 mu ifasi imwe bakaba bari bamaze kwirara badatanga umusaruro cyangwa ngo basohoze inshingano nk'uko babisabwa. Twabisomye ku cyamakuru Umuseke. Hari umuhanda hano abaturage bamaze iminsi bavuga, ni umuhanda Nzove ruri Gakenke wabaye nk'igisoro, bakaba basaba ko ikorwa ryawo ryasubukurwa. Naburi turacyari ku cyamakuru Umuseke, bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kanyinya akagari ka Nzove mu mudugudu wa Nyabiho basaba ko bakubakirwa umuhanda Nzove ruri Gakenke kuko ivumbi ryawo rishobora kubatera indwara ndetse ko uwo uri kugira ingaruka ku mibereho yabo n'imigenderanire n'umujyi wa Kigali. Hano bava ko muri 2021 nibwo Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yari yatangaje ko uyu muhanda ureshya na kilometero 68 na 700 uturuka ku giti cy'inyoni ukanyura mu murenge wa Kanyinya ugakomeza Shorongi mu karere ka Rulindo ugiye gukorwa, ariko magingo yango ntabwo uyu muhanda wigeze ukorwa. Minefra rero yari yatangaje ko hagiye gutangira ibikorwa byo gusana uyu muhanda hashyirwamo laterite mu gihe ibikorwa byo gushyiramo kaburimbo byari biteganijwe ko bitangirana na Kamena 2021. Imirimo yo gushyiramo laterite yarakozwe, ariko umwaka 2021 warangiye imirimo yo gutangira gushyiramo kaburimbo nk'uko byari biteganijwe itaratangira.
amwe mu baturage bagira ati ikibazo cy'uyu muhanda kimaze igihe kinini leta ivuga ko igiye kukora ariko ugasanga nta gisubizo bitanze hashize nk'imyaka nk'ibiri baraza baratsindagira ariko nabwo bashyiramo amabuye adashobotse ku buryo bitamaze amezi 3 umuhanda uragenda uhinduka igisoro wakwereka ivumbi rihari ubu ngubu. Reka dusome inkuru ijyanye n'ubuzima rero. Dukura ku kinyamakuru Kibondo News ngo abana basaga 1300 bamaze kwakirwa mu bitaro bya Butaro ku ndwara ya kanseri. Ikinyamakuru gikunda kwandika inkuru zijyanye n'abana. Hano batuka ko mu myaka 10 ishize ibitaro bya Butaro biherereye mu karere ka Burera bitangiye kuvura zimwe mu ndwara za kanseri bimaze kwakira abana barenga 1300 barwaye kanseri zitandukanye ziganjemo iy'impyiko. Witwa Wimwe Mary urwarije umwana w'imyaka 5 muri ibyo bitaro amazemo amezi 6 aba ku burwayi bw'umwana we bwatangiye kugaragara mu mpera z'umwaka ushize bumufata abyimba igice cy'ijosi. Wimwe avuga ko bageze muri ibyo bitaro barembye ariko bafite icyizere cyo kuzakira bitewe n'ubuvuzi bahabwa n'impinduka umwana we agenda agaragaza. Atuko yarameze nuko ameze ubu birahabanye cyane. Mugenzi we nawe urwaje umwana avuga ko afite icyizere cyo gukira agereranije nuko yamuzanye ameze nuko amerewe ubungu. Ati naje arembye ameze nabi ariko ubungu biri kugenda neza. Hano twaka ibitaro bya Butaro bifite ubushobozi bwo gusuzuma no kuvura ubwoko bwa kanseri 9 zifata abana burimo 5 bwiza amaraso ndetse n'ubundi bune bwizo mu magufwa inyama cyangwa se imitsi. Bakatugaho kanseri y'impyiko ariyo yiganje mu ndwara bakunda kubona hariya. Arenga miliyari 11 z'amafaranga y'u Rwanda amaze kunyerezwa muri koperative zo mu Rwanda. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean-Marie Vianney yasabye abayobozi mu nzego zibanze kwinjira mu miyoborere y'amakoperative bakagenzura bitagenda neza aho kureberera abayayobora rimwe na rimwe bakunze kurya amafaranga y'abaturage ariko bikarangira ngo badakurikiranwa. Ibi byagarutsweho ubwo hasozwaga nyine umwero w'iminsi 2 w'abayobozi batandukanye mu ntara y'Iburasirazuba. Umwero twigeze kuvugaho ngo witabire n'abayobozi b'intara bagize komite nyobozi z'uturere, abayobozi b'inama njyanama, abanyamabanga nshingwabikorwa b'uturere ndetse n'abashinzwe igenamigambi. Naho Rubavu inkuru yavuzwe n'iyo umugabo rero ukekwaho kwica umugore bapfa amafaranga 12,000 n'umugabo mu karere ka Rubavu ukekwaho nyine kwica umugore we babanaga mu buryo butemewe n'amategeko bapfa amafaranga 12,000. Inkuru y'urupfu rw'uyu mugore yamenyekanye ubwo abaturanyi be babonaga yatinze kubyuka bamukomangira ntakingure bakwinjira bagasanga yapfuye bagakeka umugabo we babanaga. Inkuru tubona ku cyamakuru igihe.com. Nandi makuru menshi cyane nawe wasoma mu binyamakuru kagenda ureba ariko ntabwo nabura kunyarutsa vana bwangu nkunyuriza amaso muri raporo ngaruka mu Minisiteri y'Ubuzima ku munsi w'ejo bapimye abantu 2,924 ku bijyanye na COVID basangamo abantu 64 bafite COVID-19 kandi bose baragaragaza ibimenyetso. Nta muntu wigeze yinjira mu bitaro ku munsi w'ejo mu minsi 7 ni bane bagiyemo mwararembye hanyuma ntawe cyahitanye ku munsi w'ejo mu minsi 7 nta muntu kimaze guhitana. Ari nako nkubwira ko bari abagaragaye COVID-23 arabikarongi Ngororero ni 12 mu mujyi wa Kigali ni 9 Gakenke ni 7 mu gihe 6 ari abarusizi Kamonyi 4 Rubavu 1 Muhanga 1 ndetse na Gicumbi hagaragaye umuntu umwe. Duhinira hanga bijyanye n'ibinyamakuru.